le hei voin hian MLF General Headquarters sa Legal Board ten press conference le turin kanon in soprup maya engwange ti te kan la soi chawanga enge ni voina hian in kan soi tu ti te po ei kan han sia clock ve a chu an press meet te ma voina hen kan han tar lang don ani a voina local te hi can party legal board a member te he da sir berami hi kan nula hi zo than sangi ma ani a ani hi kan legal board member te zinga rin om tak ani a in hei uje soma kan timaya press meet this one kan khiat ni a ani hi legal board a chuan assistant secretary ani a party puya ro chuan general secretary in pamthung ani tin ani hi advocate ani boka in kasira hian pu David lalsom thuanga ama ani hi kan legal board a secretary ani a in sir berami hi usai minglian asilo ani a advocate ni a kan legal board a kan member ani boka zo thani po hi practicing advocate ani ei voina hian Mizoram pum huap total ban nei turin ni samni pakua October sangni samni panga a nei ha MNF party high command in real tarup mai sia engwanga hetianga total ban nei mai tur nge kan ni ti te nge a issue ti te kha mi puina kan khiat lo chuan bangbo takin kan omanga chumi chuan ra tha a chuang lawang ti te kan hlawa wela hian he ban hoi hot kan tumna a hian tunlai zoram khawela chun ban hoi hot hi thil harsa nipon alang phan palem lowa amaro chu chumi nuwa chuan engwangin nge hetiang ban an hoi hota tia mi puina mumal taka chiangkwang taka engkim an lo khiat ve akha atula kan khiat na wangin ei hi an hantita ani ei tun naya kan khiat la tak Forest Conservation Amendment Act 2023 FCAA 2023 ti in kan soi zui zel mainga FCAA 2023 chu Union Parliament in a pass nuwa man thei turin Gazette of India a nili thariat sang ni samdi pathum akhan ti chu ania hemi chungchang ai hian Mizoram sarkar tutilaya MNF sarkar chuan he dan hi rammi puite himna le thatlana tu anilo ti riain ni samni pakhat thariat sang ni le samni pathum khan Mizoram State Legislative Assembly a official resolution mangin alo nol to ani chuta chuan athu atiang hian zia ania that this house unanimously resolves to oppose the Forest Conservation Amendment Act 2023 in order to protect the rights and interests of the people of Mizoram. Mizoram State Legislative Assembly in hetianga official resolution apas nu hian Nagaland State Legislative Assembly poin ni sampani thakwa sangni samdi pathum khan hetiang hian resolution lo siam ve boka atek sahi kan siar sak ve him ange now therefore this 14th House of the Nagaland Legislative Assembly hereby resolves that the Forest Conservation Amendment Act 2023 will only be applicable to the state subject to the constitutional guarantees provided in Article 371A of the Constitution of India. The House further resolves that the Government of India must assure that provisions contained in Section 1A, Subclause 2 of the Forest Conservation Amendment Act 2023 shall not be used to the detriment of the state and its people. And here tewangin Nagaland chuan 371A special protection ka annei veni ti kan khiat ka ZPM sarkar laudin nuwa ngai tuana dang nein FCAA 2023 dodalna Mizoram State Legislative Assembly in official resolution ni samni pakhat thariat sang ni samni pathuma alo siam to kalzongin ni samni pasari thariat sang ni samni panga khan official resolution dang alo siam vele ta lau maya chuta chuan Forest Conservation Act 1980 hi
India rampum pui JNK state tilawa chuan man vek anina in India dan pui article 371G clause A tarlan ani angin hedan siam thatna FCAA 2023 hi Mizoram man ani theina tur chuan Mizoram Legislative Assembly in the resolution siama man atu thu tarlan ania chumin huwa chuan Forest Conservation Act 1980 hi kumsang khazakwa somriat paru malam dai Mizoram UT ani lai chang man tole man mek ani thu tarlan ani le Forest Conservation Amendment Act 2023 hi man ani chuan kong tam taka mason na rangso nei besein Forest Conservation Act Amendment Act 2023 chu Mizoram Legislative Assembly chuan Mizoram haman turin alo pomta ani tin emi athu an han che chovel dana hian 1980 Forest Conservation Act 1980 akha UT kan ilaya man ani to wangin khadan kalzel akhan amendment alo amani poin chu amendment nen chuan man mai thei ni soisiin amaro chu hemi hi Forest Conservation Amendment Act 2023 hi ashan pa adopt ngai ani tia soibok siin anmani le anmani thu po kha ansiar chuan ainkal viawani ti kha alang mai ome hetianga ZPM sarkarin official resolution siama FCAA 2023 alo pomtak chu MNF party general headquarters suan nasa takadawdalin he official resolution hi chia le ani ngei thenan assembly speaker hena ngedna nithum thakwa sahni somni panga khan anlo thelu to assembly speaker chuan atulanga ngai tu zui ani theinan house leader polo soipui tur thu asoina in tun thengin chu tiang zonga malak na engma mu le fiat ani talo ani hetilai hian joint civil society chunga member rang te le central wme MHCP le party MPCC MNF PC Mizoram Transformation Movement ite Center for Environment and Social Justice Mizoram First CATAJ le Zoro Mizoram Environment NGO company ite chutiang ten nasataka ZPM halak na chu soi selin disom pakhat thakwa sangni somni panga khan kong hial zoin FCAA 2023 pomna official resolution chu suit le turin anlongen to hemin huwa po hian Central Young Lai Association CYLA te point FCAA 2023 hian nasataka rammi pui te poi na khoi thaidon awanga andodal thu anlo puang to bok ani zoram mi pui te le ram le namta na poi khoina na men lo thlen thei FCAA 2023 chu ani anga man ani theinana ZPM sarkarin official resolution ni som pakwa thariat sang ni somthi panga alo siam rampum puipung khom le party rang te point nuk let le tura an ngen na chu bengkhon lawa tran an la kholi ta da wangin MNF party general headquarters executive committee meeting ni sari thasom sang ni somthi panga ne ya chuan Mizoram pum huap total ban chu ni somthi pakwa thasom sang ni somnai ni panga nei turin fe tak chungin alo pasta ania FCAA 2023 hi enge ania hedan hian zoram mi puite tan thil thalo enge athen don ye hi soi atam to na in when I hian toy fel te han soi an han tum ve lenga pakhat na chuan FCAA 2023 hi Forest Conservation Act siam thatna amendment ani maya panina chuan section 1A subclause 2 chuan forest in ahuam tolo turte aron tar lang dia ta forest hanti kha ami Forest Conservation Act ina asoidana chuan chu Supreme Court ina TN government case akhil fedana chuan dictionary meaning forest ye hi forest animai tin anon soya chung forest te chu non forest purpose atana man ani don chuan forest clearance la kangaya
NPV CA อันเตีย Net Present Value และ Compensatory Afforestation อัตานะซุ่มตั้มตัก Forest Department นะเฮลุอังไงอันนี้ซึ่งแต่จูตุนดินหุ่นอาชวนเฮกันรำฮีอะไรกันนนสวยชวังชักเลทั้งจังเตะกิโลเมตรinternational border จังกิโลเมตรใจนะหัวมซุงเวอันเตะเวเพจวนไอ้คู่ทัวลุกอันนี้จูวังส่วนอินมิโซรัมปุ่มปุยมาฮีชิมเลมาร์ชักเลทั้งฮี forest area เจ้าตักในเนียกันเราอินไงไล่คาน Central Act ตัวน่ะ Amendment อันนี้ส่วน non forest area อันนี้อาการต่อโน่นนี่ดีค่ะอันนี้อะไรอย่างนี้ forest นี่นะหัวมตกเราตูเตะอารมณ์ตาลังประคัดน่าส่วน section 1A subclause 2 A เดียยัน rail กงเล่ motor กงปุยซีร์ตัวก็ 0.10 hectare จู่ๆ square feet ดาส่วน square feet สิงขัดเล่จะสริสมบุกปฐุม 0.9 อันนี้จู่ๆอันนี้พอตา in section 1A subclause 2 C small 1ส่วนรำดังเนี่ยนะอินรีนะ international border จัง100 kilometer หัวมชินะรำเวนหิมนะลำไกหน่อยมาลากนะเอ็นตีนานเรลกงไอตุนไหนลกะเรลกงจู่ไอโซลพดายอารอนลุดเล็งสุดตาตุ่มดานชวนโซตะซิมตอกลำปังจอรัมซิมตอกมากัลเพติเลเซลเตโปอันตุ่มอันนี้เรลกงเตมอเตอร์กงปุยไอ4 lane highway เตโปกันนี่ so make เซล่ะ in pipeline communication line แห่งเต in อปันนี้น่าชวน section 1A subclause 2C small 2รำเวนหิมนะการหอยทิลเองโปดินบุญมันนัตู10 hectare แท่งกระจาวจู่ๆ hectare ขัดที่จีนนี่เลยอาจารย์เวสังเกตอันนี้hectare สองอันนี้ชวนอินจีนสมที่ปังอาถวกอาจาวที่นั่นนี่จู่แต่จู่อันดูอังอิน national importance อันนี้security ทิลการหอยทิลอันนี้ที่จุงจางอวังอิน central สกัดเฮียน forest clearance ลามีอาลาวิน forest covered area พอนี่เสละจู่แต่จู่อันดูอังอินวินสูลุยไทยดอนอันนี้ที่น่ะอันนี้มิโซรัมฮีกันเขียดอังอินเมียนมาและบังกลาเทศการเจ้ากันนี่รำเรียจัง100 kilometer เบียลเฮียนกันรำดุงและวังฮีอากูเวกันนี่ให้มีเปียละมาคงปุยและเรลคงซีร์ตัวกับ forest อังกัดเสียตัวเราตูเตเน้นเพจชวนินกันรำพุ่มปุยฮี non forest area อาเรานี่ตัวโดนนี่นั่นนี่จู่ให้ที่รู้ว่ากันเขียดตัวจู่อินเดียรัมสเตททั้งซิงforest covered area ในทับเบิลซาเซลเซียระปันนี้นะ percentage wise in India India State of Forest Report ISFR 2023 in Thailand dan chuan forest covered area of Mizoram to 85.34% 85.34% ani hati ruala kan fiat tel nge tur chu India Ram State from zinga forest covered area za zela ti chereu na sat perna highest fall state kan ni vele thungani tumiam zia chu kan forest hi a percent din nei sang view ko ni la kan ti chereu dan te ngai to chuan forest covered area za zela chuta ti chereu na sat per na mun state kan ni chu engwanga eng ram ngo te hi ti chereu nge kan ni ya ka chu kan ngai to thiam vek ome hetiang din huna kan din mek la ya FCAA 2023 manga kan ram ngo te vinon chia sakoi boi na tur kong central sarkar in aron duan chuata ki Mizoram mi puite tun din huna tan le chang than lo la om zel tu te tan a poi thei zia po ngai tu chiang phal lawa central sarkar changa sumhu in beisena awanga dan sakei dia ama pulal do mange in opposition MLA ani laya alo au chu pui to chu chief minister ani nuwa dan thatak anga ahan chuale tamai hi ama kantin poi kan ti tak zeda state khathau tu pa ber mani tu soile dinna mumal po nei lawa zoram mi puite minhu kwal tamai hi awan duai thak kan ti tak zet ani Mizoram State Legislative Assembly
official resolution soi ho tura put lu ani ma hian mi thanem ngai tam takten India rama ro rel na sang ber Supreme Court of India writ petition C civil inania number 1164/2023 helutin FCAA 2023 hi ram mi puite tan a him lo thu an lo au so pui to chuta chuan Supreme Court in ama a TN Godavarman versus Union of India order lo siam to chu engma khoidang lam lo turani tin interim order hi nili thathum sangni somni panga khan alo siam ngeng he ani heti chunga Mizoram State Legislative Assembly a ZPM sarkarin opposition MLA te ne na po fiat tirna mumal pelawa FCAA 2023 man natu official resolution ni som pakwa thariat sangni somni panga a pass ani theina na ma ahan la ta chuk maya kha kan legislative history a hian thil theng khad le thil theng nai lo thil mam tak ani hi when a han kan han tar lang ve phim du ani in FCAA 2023 hi central sarkar in kan state form chunga olsam taka chula ti anga ma alak theina na ruam manna ani ti chu kan hetiam vek ome Mizoram le Nagaland te chuan wa nei thak takin he dan hi kan state chunga man ani lo na turin alo do theina provision article 371G le 371A constitution akhan kan neya soi to kha Nagaland State Legislative Assembly ten an ramta na thatu ngai tua ran chunga official resolution an lo siam ang le MNF sarkar laya Mizoram State Legislative Assembly point official resolution ni som ni pakhat thariat sang ni som ni pathuma asiam to anga kalpui mai hi zoram mi puite ta na hilhimber ania an fiat lain he ZPM sarkar ero hi chuan sum du luata dan tha lo tak hi man tura omin central sarkar laka mi puite min lo uire santa ani ti hi wena kan thu rolum kan thu thuk na ani Central Sarkar in Hedan Siam Thatna FCAA 2023 Manghian Forest Clearance Boy Pui Ngai Tolavin Ram Ven Himna Poram Mangin Kan Ram Koilaya Po Andu Angin Anron Seto Maidonani Heba Kaihian Central Sarkar Chuan FCAA 2023 Manghian Lelung Le Le Nuai Hausakna Rare Art Kantite Huamin Sutiang Hai Chuana Lama Chuan Ma Alak Duna ate forest clearance ngai lovin ma anlo theidon tapoka August ni somni pakhat umin Times of India chanchin gua chuan leilung hausakna rare art hai chuak turin Mizoram le Assam ate bepui thak chome kania mar chakbiala dan rang tam tak amowangin state sarkar tenen indor tona bepui thak tumani ti thu hi Union Coal and Mines Minister G Kishan Reddy an soi chu tarlan ania rare art zone bepui thak na chakzo kalpuina tur office memorandum po September niriat sang ni le somni panga khan Ministry of Environment Forest and Climate Change chuan ati sok hal bok ani eba ka hian FCAA 2023 chuan Forest Conservation Act 1980 a chuan section 3C dalu belin Hedan ken ko le kalpuina konga central sarkar chuan chale tul atiangin state sarkar te le engpol po thu apein akwa khir theang ti tarlanania atek sahi English and Zia kania kan siar ve khim ange The central government may from time to time issue such directions to any authority under the central government, state government or union territory administration or to any organization, entity or body recognized by the central government, state government or union territory administration as may be necessary for the implementation of this act. Ani chuwangin he FCAA 2023 hi pom ani chuan hemi chungchanga state sarkar phunei na hi central sarkar puta kan hlan vek tinania rules le guidelines no chuaka te ko
thu nei na top chu central sarkar kuta liao da ani zela hetiang din hun hi mizo mi puite tan pom thei chi ani lo FCAA 2023 hi India dan pui 371G subclause A 4 ra ownership and transfer of land nena soikop chi ani lo tizonga chan lo la ve te po an om ani ti kan thia amaro chu forest kan ti ramngo hi leilunga phun le leilunga in hat tlat ani awangin a chona leilung nen hian soi hran thei ani lo ti hi wena kan chian angai le kan ramngo min thia sak duai na turdan central sarkar in asiam hi India dan pui article 371G bang chau lo chuan dan theina tur man ro dang kan nei lova lo in kuang kwa san chi ani hek lo ram ria tanga 100 km biala forest clearance lak ngai to don lo wangin ram ven himna national importance le national security ti chang choin andu na huna pianga ramngo emo ramngo lo po all something min chu sak thei to don ani kan ram hi kan ram ri atanga 100 km huam chunga omvek kan ne wangin ram ro nu kan nei chun pathianin min pek kan lua tur ram nung cha te le thil dang te ne na tamuang tak le lim taka kan omve theina tura pathianin he min pek ni na taka chuan Eden Garden ang deuh kwa siam mai thei tu ang kan mit tha te po ani chutianga chu central sarkarina national importance ti te security thil ti vel awanga andu na huna andu anga min han lak sak pop thei mai tu din huna keimani le keimani kan hanin siam ta hi alung chiat thak kan tia chulai ta kha chu voina eni hobina kan du lo thu kan on tang au pui le kan joint civil society te poina ama anlo soi ani izan lama te po khan program te anlom hang to po kani ti kan khiat kha India dan pui article 371G hi kan nam pasal thaten nunna le thisen tam taksenga andon norso ani political party bill ta ani lova zoram mi puite ta ani FCAA 2023 laka kan ram channan helo hi man rodang kan nei lova anei tu mizo mi puite hian ahlo sia aman thein tu reng a chuan kan man ram ngai ni tundin huna zoram himna tura oimo em India dan pui article 371G mangdu lo ZPM sarkar hi mi puite min patsan tu anni kan ti lo theilo ani chief minister ngein kan ram kong pui pasari te chu national importance a puantir ani tur thule adang te po defense kuta lanzel antum thu asoya mani loka mi puite fil masalo le mi pui ayo to mai po te po ronia lovin leng pui airport chu Indian Air Force kuta lan turin thutluk na anlo siam fel derti man ti man to airport forum te hial loading in andang thei ta ram zok chau ani hemin huwa hian chief minister chuan kongdang lo dap lein leng pui airport runway changa thanglam ramzau tak mai chu Indian Air Force te kuta bok saltura draft memorandum of understanding an siam le to thule hemiatan hian mimal ram vaibel che zani samli pariat z alaisak IAF tenena falle turani thu asoi bok ani hengba ka hian tuna kan ram kong pui zong chu national importance a kwantira defense kuta bok plan tura ruam han ani thu tarlan ni hetiang taka kan ram chief minister ina IAF te kuta ram phal aboi pui tamai hian bimal taka lok na tel turani emni ti zona atitam le ani heng zong hi olsam taka chung until ruam hante kalpui ani theinana ZPM sarkar hian FCAA 2023 hi kan rama panve thuai anlo chak le na chan ya kan ngai ani ramle nam himna ain sumhu theina tu ZPM sarkar noya hian poimo zo ka
FCAA 2023 mang hian central sarkar chuan kan ram chhunga tul atinalai pianga bu aron khuaranga minron noranga adulai ram khoilai po minron chu zung to maidon ani ZPM sarkar noya zoram din hun dik tak chu kan chaklo jok sia kan ram nei chun hi kan hum him zo lo mayang a ti lampo ni lo keimani zokin kan lo bo huama sum hai lu thena rem chang ngain central sarkar chu kan lo pak huam zo kani central sarkar laka ai main kan state a ZPM sarkar hnuai hian kan ram hi a him lo ta zo kani ti hi voina mipuiten kan hu dan dik tak chu ani mipui thim zong le aru karal angzela rorel na kalpui hi mipui sarkar zia ani lawa ZPM kalphung thar sarkar zia chu alo ni zo ani himo kan ti ani FCAA 2023 hi zoram ta na hong thalo ani tele thang thak te ta na poina satak then thei tu nia ngai tua hian ZPM sarkarina FCAA 2023 alo pomto su tir le tura norna Mizoram pum huap total ban October ni samni pakwa sa ni le samni panga ni lai ni ya MNF General Headquarters ina ruam hanna alo siam le a huai hot tura hi zoram mi puiten min thlopek turin boina hian kan han som chewa